Organização Luta Hamutu, cujo presidente da autoridade Raiwa, Rogério Lobato, atu tetu di dia plano homolog da fio eletricidade, kusi NTT Indonesia mai kusi. Sexta-feira, lorong 2 Fulang Agosto, Tinane, diretor executivo Luta Hamutu, José da Costa Alves, hato assunto ne Liga Hopa Raiwa. Nebe foi na lais ne, apresenta plano idane ba chefe governo, Sanana Gusmão. Tambane, nha sugere, para a região administrativa especial Oikusi Ambeno, precisa ter tudo de dia plano idane, molog dada fio eletricidade, usi NTT mai Oikusi. Tamba tuirnia, banhira idane acontece duni, makane hanesa moe botida ba Timor Leste. Então, dia clima Timor Piarasi, ninia energia, ba ninia povo hodi consumo. Dia clima ita cria energia rasik. Se ita usa gerador lá dia, ita usa haretok identificator, yaneba bele usa aningala, yaneba bele usa begala, yaneba bele usa normatangala. Para ita bele supply energia gane by kusi, udah tamane teritori Timor ini adalah para Indonesia. Oh, yang itu misalnya dan itu udah mau ini tambah saya. Mau ini tambah ikan udah stabil dah. Energi elektrisida ita bele ita den yane energi ita garanti do. Emang hotu hatene ita dia kling ya Asia ini termasuk Timor mak dia kling tambah itane teritori. Quase teritori hotu nene akses wono bele elektrisida compara na nação selo. Mak ita bah hetam faritan energi usi kupang atamboa. Nelaus ne tambah questão dignidade estado. Será que ita lá iyo no capacidade de lá no kibit para atu hari tania power energia rasik. Auna ne bosok. Ne dalam rumah ya intensão selo, o presidente Raioa. Awano ini dan ita label kong kali kon ita label mafia tan buat sirane tamane hamo ita. Debe mafia balung kita mai bosok kela presidente Raioa hare favorita nudar lutanai hareba itane dignadna to henebe. Nebe how preferably to create an energy rasik ke kita pada raya kupang atambuan ini. Reportagem Sabina Sansa, Televisão Timor Post.